lo vinga le tua lo mātou te mao no ne ava no whauru. Ma walau whanau mātou te mai e mātou te tāpua i ma vi atu ia te oi. Aftai le tua lo lofa e le mawai. Aftai lau whau unga ma lo mana i le nei tai ao mātou la ngona whatasi lo au wai mai le tāpua i ngā lau whana. O lawa nei whaititia lo vi inga lo mātou te maa. Mātou sauni, mātou te whanonglongo i la upu. Father, we ask you to speak to our hearts this morning as we open our hearts. Talatu o mātou loto e te wheta lai. Whalau tele o e lau upu. Talai o e mo lau whanau. Nā tie lalo le tangata whatau waa o le vi inga i fui atu ia te oi. Lo lava swafa Yesu o lai le mātou te talo and all of God's people say, Amen and amen. To alala mai lalo whaftai, thank you, worship team. Wow, wow, wow. Ei te me te langona e. I se i ere umaro fia vivi i le tua amene. Mafau fau i le tātou. Whatau whaau tātou isi teimi ma le lofa maranga leo le tua. Ai lofa me ale atua e ui lawa ni tātou se me tātou whale tonu. A koe roe le umal kako fia vivi, amen. Tātou mai lana ni tai ao le maru maru le tua. E o mohu se ava noe te toi whafta i atu wai lo wa tua. Ilo na lofa ma lo na anga le lei, amen. Hallelujah. Talo fatu tātou ainga pele, tātou e kalesia, gateway. Ia mai maunga tele se o e maunga iti. Ia nisol tātou ainga oro iai pei lunga o malo longa. Ia. Nisi fo i oro. Tuangia, ia nei tai ao, vei tātou e whaimasui o tātou e kalesia. Tātou o mai e mamoli whatasi le vi inga le whamanu ma le whaftai le tātou tama. Tālo whatu nisi o tātou ainga ma wo tātou mafuta le nei tai ao. If you're visiting this morning, I want to greet you in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Te o se se lau whalongo, sunga whaleata, msiona ainga le nei tai ao. Family, why don't you give them a hand this morning? Some families that okay le felo ia tu ni tai ao ai o le malu malu le tu ta tala mo so se tangata amen o le ava no tato mo ni tai ao po au fufuanga o te fa malo ia te oi o na lau ta pelanga ni tai ao na la ve ai ma le fa mo mo o sau te vivi i le tu amen ele ngalo tato i le tu e lo na lo formalo na le e fai to so atu se sa polo misi yake o wele ai se polo misi wo empty promise a o le tua e le ngalo ya te tato ia leli ole tu se polo ya romolo nam tau pos fruma lua o te fia share el nei tai au e lua fa ipu mo mua tasi ma lua fa ipu masan. But I want to touch on it this morning because God put something in my heart for our church and our family. Te fia tala noa tua ya te o nei tai au. Tanga mai nai minute share twai. Fa mai e tusi pa ia sa ele sa uninga sa faya. Al fai la ungo Yesu. Tātou te le tau mate po le arama ta upupaua lea. Al fai la ungo Yesu ele ise me koe fisi reises. Ele ise fatu sa tusa because he's the speaker of all speakers. He's a preacher of all preachers. As I face sauninga, uma se sauninga mātang o fie, a fa mai Yesu yonga so, tātou wo i leisi tu. O lewa feta lai Yesu yonga so, ele ngata ina feta lai Yesu yonga so, ai to e sau Yesu e join o so i lunga va. What a promise. O oe maa ele ngata ina feta lai Yesu e polo misia te oelo manuia. But he joins you along the way.
E le tu fauina I tātou e Yesu, amen. He's always with you on the way. Ai whamaila talentus pa ia, whamai there was a storm on the way, o ngā oso leo leo wha, whamai wa tumu e le wā, ma rekom ta upo e wha. O na tumu leo le wā lea, o le mea la o tūlai mai, wā makanga ngalo e au so o Yesu, le promise ngā whetalai Yesu. Whamai Yesu, very simple, tātou o I le si tu vai. Ngā whamai Yesu ia ke oe, oe le tangata Faakerisiano, oe tangata o ia Yesu I lo o langa, tate o I le ola e whawavau. But there are storms on the way. E iai a wha, iai whawhitauri, iai me whalawelawe ia ke oe lau savaringa, the disciples, whamai tuspa ia, e kolu storms ngā whiangai mai la tau on the way. The first storm was circumstances. O la tau wa aile saua na matangi, wa makanga ngalo le siu fofonga mātang o fie, ngalo ai, Jesus is with them. Family, waile ki munga I whaf. E mawhainga ngalo ia ke oe le ia Yesu I lau savaringa le tai au. O ngā pēa iaia se me whalawelawe se savini ma se matangi e o ai le timu mātang o fie. It's a blessing e o lai tonga la auma. Ma fia I au farmers. Ai e popole e lisi tangata I ngā circumstances I langa savaringa I le tua. Amen. O le storm longa lua ngā whea ngai ma vaenga rea, o le emotional storm. O whalongona whal tangata. Mo ngalo le polomisi ma le mea ngā whetalai me Yesu, ai whamaitus pa ia e marako e wha, whamai o rato whewhewhe ma mātatau. O whewhewhe, ai sea, o vaai I circumstances o le savaringa. This morning, I encourage you, family, o te vaai circumstances o le savaringa, langa o lenga whetalai a te o e lengata ina matau tia le whetalainga, ai moni le whetalainga, ai laelua te whamalanga mai ia I lungo rala. So e le ngata lai le emotional storm le sa vai e, a le storm longa tolu, o le spiritual storm. O le whawhare anganga, o le whao circumstances a me o tūlai mai, le o tūlai mai na matangi, o le whao whalangona o whewhe, ma le wha mulimuli, o le whawhare anganga, o le eise wha moe moe, aewa aitei. O lai malo lo Yesu, right there in their midst. A o mai whalongonga whapenga ia kako, o ka umawaku le, le whaunga mai mana. Family, I remind you this morning, e le pepelo polo misi a retua. A wholofola Yesu, o au e ke ui mai ai whaitotoa nei, o ia lava al whaitotoa. Ai whiaharu I lau tamai ke ui mai whaitotoa nei, o le ala umare upumoni, o ia lava le ala mole upumoni. E le ise keme ke aluaku ai, ai slema I whaikoa ia ke oe, langa I ta tala lava al whaitotoa, I le tangata e fia ia te ia. Amen. Hallelujah. Nei la tai au. Aso sa mua mua le mahatina lona tolu. O ka le vape le kausanga. Pei futoa mata le tausanga, but we're in the third month already. Mai tus pa ia. E mo wale vango le tangata e fia. E nau nau e le hola e whavau ia te ia. E ia ia le vano, there is still an opportunity. And there's still a chance. Mo wale vano le tatou o mai tatou te vivi mata puai le tua. Au lava no foi tatou te whalongo longa I lana fionga pa ia, e toi whamanatu mai, ma toi lui tau tatou savaringa, ina ia o whatasilanga, ua whola e le tua manuia mo oe mau. E rei ma se isi, e rei ma se mea, e rei ma se whale, e ma se matangi, rei ma se whawhitauli, e ma whainga ave e sea se wholanga, ma se polo misi, ma se manuia, ua umau na tāpena e le tua mo oe mau. Tatou o le tusi renga, ta ua le tau. Romas fulma lua o fai mua malua. Ka penga la unga ngapo. I'm a mafa lu mau phone me o pele tua fa le mele ki fiangalo ke share final. Allow me 5-10 minutes. Famai o mata upu mua e taules fulmatas. O lo share matala noa mai a paulo. I le tali tonunga al tangata faulaina. It's about your belief in our faith. O tala noa mai ai.
I le tali tonunga al tangata. E fia i le I tangata Faakerisiano. O to tonu la mata upu ia sfulmaltasi. Mesalo mo mua rama tau le sfulmaltasi. A tatou fasolo solo le tonu le tatou e kalesia. There's a gold mine in those chapters. O le no inga o whamatananga. O le tele ma le ano i o whamurianga. O le to tonu mata upu ia. I le mea na whamanino ma whamalama lama mai a Roma. E Paulo I a Roma. I le tali tonunga ma le tangata fia I le ri. O nisi verses no particular order. O nisi ngai o whai upu. Roma se fulu whai upu e iwa. E mai, a whai te tau tino I lo ngutu le li o Yesu. Ma tali tonu I lo loto wa toi fatu ina mai o ia e le atua. Mai na ye wa oti e whaola I nai oe. Wow. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Roma ono fai pa lua sumal tolu tatou masani ai. A wao le oti il tutongi leo le angasala, a le ola e whapavau le mea fua I fua ina mai ele tua, I le tatou a li o Yesu Keriso, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Jesus Christ, our Lord, the one that promised you, na ke avea oe a makakui e au I lesi tu o le whainga malanga. Roma e valu foi pa lusu mal valu fa mai polo e Roma o tato I lo foi e ngā lulua e whatasi mea uma I le leia I la tou o e walo fa atu I le tua o e ua wala uina I lona fina ngalo keiloa o loula ta lata I le tua o le telefo I ngā mea le leia kupu I le usavalinga. There are no accidents in God. O le kelei o mele lei tupu I lau savali ngaisa, la e tā pena I le tua mo le tangata e nau ia te ia. Ma wha maoni ia te ia. And we know that in all things, God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. O lo walauina, e le tusa ma le purpose a oe ma se me manga o ka ua, Lei o lo walauina e tusa male fina ngalo le tua amene. Roma e tolu whai pa lua suma tolu a wawanga sala tangata uma ma ua le o irivi inga mai le tua. Sometimes we live as if we got no sins and no wrongs. Family this morning o oe o le tangata sala. Whai foi o le ngā a o le ngei o tā ua o tangata sala. For all have sinned and fall short of the glory of God. Wa le au le tā savalinga I le tua, le ala leo le finangalo le tua, e tā pena se me tusa, malona lofa muti vale, tātou te o iai il tusi lea. Praise the Lord. Roma mo mua fai pa sumalono mai, a wau te le mbal tala le leia Keriso, a wau le mana lava leo le tua, e ola ai tātou uma, o e ua whaato tua. You have the power. Wow. You have the anointing. Ke le whalangolango so sila fia ma so poto, te le whalangolango so malosi, te le whalangolango I lau bank account wa ye ke me whai aku I mercado overdrawn. Ai tātou te whalangolango I le mana. Roma e se fulu whai pa sumatolu. A wai whaulaina I lato uma o e wala au le suafa reli. For everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. Roma e lima whai pa sumatasi o le nei, o tawami o tonuina I tātou le whatotua, leo o tātou le leia I meretua, o na o lo tātou o lii o Yesu Keriso. Mai re upa le tua nei tau, ngā a e kamaro I lunga la au. E le tau le leia o le kele o kupe le ai o le suinga o le tangata. Fatua tua I le tua, rea ngā lai, ngā maua ia le manuia. Whapena fo le tangata mai le tau o le nei tau. O le fatua tua, e tau le leia I tau. Le liu mai lea, o uma ma tau po suma tasi. O uma ona talanoa ma awa o mai ai kango fuiga mo so teimi ai toi fai tau ma tau po suma tasi ola le kelo le gold mine ma le tele o mea ma tau tia nga o me le leia o ina mai tatou I lau lava savalinga I le tua o ola I le mta po suma lua si I roi lunga po lo le kia
Sira lunga polo le levo le ala wele tala noa mai la ile tali tulunga au tala noa mai la I lau behavior ma lau savaling. Praise the Lord. Le ala yem ta upu ya sumalua le o te fia tala noa tuai ni tae. Ole e peise I o le tua le maanga le apostolo Paulo. A tala noa Paulo tala noa mo le doctrine po le tali tulunga. Ai tala no mo mua lo kiuke ma me ke faya. Na nga esen ma nga yo ta pena o se me te faya. A lai we mala malama me e te faya. Amen. Boy ali sol fai no nga foi se me ke la ko ma ya alu lo fekanga no nga ai le ai mas me u falia ma ya ke oi. E fa penga foi fa tanga le tua. It's good to understand first and then you move. Ai ranga le move. I understand what muri fo kwa se se al merang fai. Nei la tae au, tū maanga rea polo, ngā ngofia pai e tuai le tae au. Fa mai le, romanga e se fulumalua, fa mai, o le nei le au soe, o te ai o yatu ia te oe, ia te otou. Therefore, I urge you, brothers and sisters, fa mai la ia, ona o le lofa muti vale o le tua, because of God's mercy, I urge you, my brothers and sisters, because of God's mercy. Oro tala noa mai ya Paulo. E leo tala noa in tangata whalau tele. O leo tala noa in tangata Faakerisiano. Family, are you a Christian this morning? Wea talia Yesu e vea maali ima whaola. Wei lore matango fio le tua. A whai ele I loa anga wakaria Yesu e vea maali ima whaola. O oe ele kalangoa mei Paulo. A whai wai wa ai, ai mori mawina le anoa lo ai o whamunianga rea tua I tono lo o langa, ma te tono lo ai inga, o oe fo inga kalangoa mei Paulo. O le tala noa mei Paulo, for my brothers and sisters, o le tala noa mei tangata Faakerisiano. O le tala noa mei ona o le alofa muti vale o le tua, le alofa le lengo ta ua I le siwai aso. This is called mercy. O le e ese le grace, ese le mercy. O le grace po le alofa le o le tua fua I fuaina. O le alofa le fua ia ke oe, e makua le popole le tua, po o ai oe, o le alofa fua I fuaina atu ia te oe. Whoever you are, you have the grace of God. A le mercy le fa mai le alofa muti vale. Fa mai, o le tangata e tala fea ngai ia I le sala. Ai fa mai le tua le ai, ave ese mai le sala, ai tau oe, o le tamatina, tala vou, tau wa mio tonuina. Because of the mercy of God, fa mai lea o Paulo, o te ai oi atu ia te oe, kewei. O te ai oi atu ia te oe, maftanga tama. Maftanga tina, le youth, le karesia. Tatu ainga, friends. Sesi o loi lunga live stream, mai Paulo, I urge you, I beseech you, o te ai oi atu ia te oe, because of the mercy of God. O ngā ua fili le tua ki nganga se tātou whaere tonu for mai. No, take that away. I want to see him as a righteous person. O ke fia vaailo wa tali, o te fia vaailo wa whawhine, o le tangata tāua mio tonuina. E le koe leipelinga sanga whaere tonu, sanga se sana mio leanga, sana anga sala le ai, o te mana o te vaai atu, e tāua mio tonuina. Mea leanga tā pena le tua, Yesu e sui ai le taulanga o taulanga e ngai ave ese enable ai mawhai e le tua o na whātaunuina lea lava vai. Family, wa tau ngami o tonuina oe e alanga o koe come up mea o le ngofu o kakuia me koe kilo fua I kua koe ka penga koe mai mau fol kai me koe so se mea koe le liu koe mai sa lima koe sa loko e pefua e le ngaka le pefua le kele yo paku me sa tata ui mai. But when God looks at you, he wants to see you, his son and his daughter, as a righteous person. Tangata fama maina ma fama ngarina Familia, e wha mea ngai, e sau whai upunga e luka. O le mea mua
ngā sila mai le tua maolo o vai mai le mai polo. It's your presentation. How you present yourself to your Heavenly Father. Pero mai le whai upunga, i o tau tuina atu o tau tino i le atua, o le tau langa ola. E le na ngata i ngā ola, lau tau langa e ala i lo tino. Ai whamai ia pa ia maalie, o le mele te tau na o tau whaia. Io a tino. Tu atu ia te oe ki kango expand le tu langana. Ai olo sila mai le tu mai polo. Family, uso tu fine ainga. Onga o le alofa muti vale o le tua. Kango present lo tino o le taulanga i le tua. Mo lunga le vingo le tua i lo tino. Lua. Separation. Ona o le alofa muti vale o le tua. Samai foi po lua aua fo i tātou tia mio fatasi male lalolangi. We are to avoid conforming to the world's ways. O le ponga o kako kei mingi. E manga o whamonianga le atua. E manga o e ola i do langa whaletino. E tautala whaletino. E le malosi ai sisi. Ai kalangoa koe ki savari ese mai lau kala. E sea kala io. E sea nga winga. Ai sea. Le tatu te nau i whamunianga. Ai ese kako presentation. Le aise separation. E te taunga sila fianga malama le tangata. Ua ta uami o tonu wina i le lofa maleanga le leo le tua. E le SS o le soifuanga i le lalolang. Ma soifuanga le tatou te iai. E soifua ma e ola. Tu SS ina me uma mai a fai. Mai aua tau te amio fatasi ma le lalolang. E le faies kako interview e le faies tatou whamasinonga. Au tatou mai kakongon malu nei tau. The Holy Spirit is speaking to your heart this morning. Ngai ke sila fiel me ngai kaunga keu. Mal me kaunga whaleleia. Mal me o kaunga ku. Mal me o kaunga sui. Ngai, you need to be separated on top of your preparation. Kango e kapenga. Kele kapenga ngalo separation. Lona tolu. Mga umia le transformation. Mga umia le liwina. A faya nga mga umia le separation tu e se inga nga faya. O mga umia le liwina. Fama foi po lu ai pe tai ia le liwina le toe fua taina o toloto. Funny that. Wa maka mame umai le loko. A fa ko lua po sto ainga le ke falsa mga o ke ngofo e fare ke le sau. Kire sawa oyo. Amen. A fa ko la fore igual ka ko loku ai manga o ke le sawa oyo. Ai ke le lo, o lo o wai o le ke le yo famonianga i le stangata. Pia lo kalang fa nga film auto maftangata ma, fa style maftangata ma. Ma ngia fo ile, ma to fontanga. We don't come to take away. We come to give. Langa ai sau ke take away. E o mai loa fai kuri puki ngare. Ai le ese si me. Sui lo vai sui lo kalmo. But when we come to give, it doesn't matter. E ke sau ke give ke manga o ye fakalofa ye foi ko ki so le kale si o fakalofa. Ai sa
ke mao langa ke whakaro whaku. So solo aku lau separation e ma le sangata. Ai solo mai le liuinga o le sangata. Pipi whakasi umai whangu o mawhanga o so solo le whaunga, so solo le manuia. Me ngai ka kalo e whaiwhi au, a mea ia o mātou lima ma so o tanga o whamania ngai sea, e ese lau whawhika auli, ese au whalongona, ese lau manuia, ese mea lau ke maua, a pipi whakasi, ai flow le mawhanu whana o le tua, ke fo i le whalepe o liu swa vai mea uma. Ai ngai sau lai ma mawhal me lo mawhau, ai ke alo whamunu inga lo loto, ai sa, la ngai lei roa e tātou i le tino, ai malama i le ngang pa i o le tua, lai a whio mai i lo na mamalu, la ngai mai esu, kakou o, e le ku whau kakou ke whaianga kakou a, le ka le sia ma le loku le sa, e whia a waifo i le tua ia. Transformation. Suingei. Mai petai ia le liwina le toe fuataina we are renew our minds. Zuin mafu fau. Hallelujah. Yanga le simanga le piko silinga te le fa fitauli tonu atunu. Ai tanga ia imo mo tanga te fu ienga. Pe ise menga tupu longa ola nga ola kikia. Lo matua e fufa ya ingo manguia me uma ke ia pe o par po mulo so mai mena langa fa ku bulu ma la titi ai le fo ina ha ke le yo mele tu la mai fa fitauli a lot of murders me penga so e ku background al kaka e se menga abuse ai ala titi ya e se menga kupulo na langa ai le teu ina ma counseling ma fo inga menga family tau ke le maua e seisi mea, ngā le tūan me tātou te maua. Hallelujah. Mua, lau presentation i e tuina atu, o tu tino i le tua o le taulanga ola, pa ia ma lie, me te taumana whaia, lua separation, tu SSA-na, a ua tau te a mio whatasi mana la langi, e le ulelei. Lona tolu transformation, liwina, ai pe tai ia li wina toe fua taina o tau loto. Menga lau kala le. Pore a le fia miliongo kako kupe a le kusa kako loko ele mapopo se me kako ki whaia. Kongu fua se ainga. Pore a le whamau ainga ia kure le ia a whea ainga ia le mapopo loko. Ia loko. Le aima se me le ia ainga ia chi. Ai ke ronga se ainga ke la koe peye to ngā ngao e le inga ka wale le inga me ai ke ngofo kung ke le koe fiaru esa ke la ngonga le mamalu le tua ma le lofa muti vale le fa mai paulo o ngā le lofa muti vale le tua so se me ka kou ke iai a la ngona le lofa le that's the cure for everything ka ke le fiaru esa ka ke fia ngofo ai e uia ngā or ke mi kaunga or ma rai vare le koe fo i mai New Zealand ai ka ke fia ngofo ai praise the Lord, Aisha. Langona le mamalu le tua. Ma le mea muli a ua ngai ngalo e le ngatenga whailo transformation ma le separation ai mga o mia lau demonstration. Mga o mia le whatino ina. We are to prove that we belong to God by doing His will. For mai whai pue lua e o tau sue pe se a le fina ngalo le tua. E alanga tatou malama o le tangata sa ili ma sue. Ngai tatu sa uninga ya sa pare so angi le fionga le tu ni ta e lau su e maro sai la nga fa lango nga launga le sa e il ke mi ke le fia la unga po ai la unga ai le fa longo lo ia ai ke long e mai ai le tu ai le e tala fia ngai me le menga te ta pena ai le tu e alu ku fo fit le pe nga fu ma fu vai ai sia nanga esen manga yo me fai le tu e palengi a me uma so sue PSA le fina ngalo le tu be ka ke fai ka ko ia fai a me uma e tusa male fina ngalo le tu. Paul encourages us that these 4 acts provide the response to God's grace. Sumatasi matau sa tala no mai tel tununga am tau pu muri e suma lua tau suma leono fai tau e pe sultan o tala no mai paulo ya te oe malau fatino malau behavior malau ngai e tu sa mal fina ngalo le tu
O lau fesili la ke oi. O mai ka ua ni kaya. Lela tatu sauni e whamantunga. Tatu e kaile sia e whamantunga e sauma. O lau fesili la ke oi. Allow a few seconds in the tamana to not to wait. Let the top pen like whamantunga. Are you going to do it as a habit if I was a masanginga? Or are you going to do it as a right? E ila wa yatatau. Nanga ora yatatau lenga mai e le tualona alofa muti vale lenga fa mai paulo. O te ai o yata ono le alofa muti vale. Le o saungi e la tatu fa manatu nei taia. So you have a right if I'm manatu ai. Ai e manatua. Ye e manatua. Lau tapenanga I le tua ma lau savalinga. You are a Christian o oil tangata Faakerisiano. Fa mai Paulo full tasi mata upu fa malama mai tel tununga a o lo soi fu mal tatu ola. E ngisi o matutua, e ngisi o laiti o fia se furu tausanga o tatu fa fonga ma fa no le fionga le tua. O fia se furu tausanga o enga lue tonu a onga sa out of vote. So se kare sia tatu soi fu mauro o fia se furu kausanga o tatu matu e tono tatu ainga e le fionga pa ia le tua e parengi uma me umanga e fai lo mai le lofa muti vale o le tua ia te oi. Do you need presentation this morning? Ko tu le tua. Do you need separation? Ku ese inga mo se meo le mafo yake oile ni so fuanga malola. Do you need transformation? Le liu futaina o tato lo tomal demonstration fatino. So e po feme ele finangalo le tu ni tai. Fan Morisi melga ko lo sounding mul tatu sounding from antu. Au eta pena mol sounding from antu le tai. Ele tuol ne avano alu. Pentau ne tai o upo le tua. O le upu mo tangata Faakerisiano. Ngata o sila fia malama. Ile fina ngalo le tua. Atu mai le tu sao ya tatou. Tangata o mga filifili talia Yesu ave mali me faola. Ao se wha manatu I le behavior mananga yo inga tangata e tu sa ilana savaringa ia wha maaro si ai e le solo le ia so manga ida la ngafia ro ki mungi ni kaya e le ia tau ia so a oe malau tapena siakin ni tai a beta tu lai mai fa mo. Can we have our worship team up here? Here's an opportunity for our family this morning. I'm an ambia setalo. Mo wala manoa te sume. I tatou tele yo la ayor famantunga. You have a right. Malam lamal finangalo le tua, you have a right. I'm an ambia of Soswani. Let's go back to the Lord this morning. O ia ana le lofa muti vale len tatou tele noa im tatou falongo. O ia fu anga malosi man fa unga tatou te au ile tini o umona tapena. We all need help. Ka ke manga ambia umal Soswani. O ia tatou te mo al Soswani. Na no ne tu na tu paese si man ambia se talo. A 5 foot o e a wai mal nei tai au. E te le talia Yesu e ve mali I me faola. This is not a myth. This is not a story for fa mali ai le ai. E fionga le tua. O Yesu lava le anga fetalai. O ia fuinga mali. O ia fuinga fa mangalo ya te oe. Ala I toi mo ta ua la noa. Sale moa o moa le lofa male lofa muti vale. O le tua. Ava no nei tu na tu susana. Hallelujah.
kasi ala vano tuna tu dato ainga yan failo talo ni tayo. Think about it. Last me kuka iya ilo savani. Do you need a help of God this morning? We are taking over so swan. Sumula tali me umala. There is a problem. There is an issue. There is a famalo longa ke o maua. Siwa kali aku mawalau aku. Pe ai misia. Call upon his name this morning. Tatu tu fatasi. Wa mai alo ma fa nau tatu e karesia ma tatu ainga. E se me tala noa tu fa nau e pe ai whangata. Ka ko sulu ile tua. Ora tua so swani mai ati tatu te maua i tani. Manui ai me uma tatu te whai. Tau isu tasi me whan mori. Talia nei. Talo ni tai ao e fasili pia. Pe e sesi ni tai ao e le talia Yesu ve mali me faola fa man mole. Tu la ni tai ao first time o tu la ai. Hallelujah. Vi ele. Al dato inga tua pe falolo mai lo ao tam tau. Let's support our family this morning who have prayer requests. Tato te talo. Avale tamai wo umo na matou falongo I lau fiongo pa ia ele nei tai. Toi fa manatu mai maru tawina o matou tangata ina matou sawalinga. Ele whaingo fia e matou te mawhaia o na tāpenanga e alai loa lofa muti vale lea tua o lo matou tamai. Whaftai, e te leo tu lafo ina ia te matou whaftai lau whau unga, whaftai lau mana, whaftai lau upul nei tai. O mātou tūla I e tofu lawa le tangata ma le mana onga le tua. Mātou whalangonanga atu ia te oe pe o la upu. Mātou tūna atu, mātou tangata, mātou tā pena le liu le nei taiao. Mātou whaia lou lava whina ngaro mātou te manui ai. Talo le tua, whawale mo le whawhiloa I so se mana onga. Lau whanau, mātou umarawa I te tonu o lo malu le nei taiao. I lea ta mā, lea tina, lea tala vou se o e mātou whanau iti. Le asa mana onga rea tua tali whaali yali lau whanau. I ro wha maoni I o whorofolanga. Le aise me whangata ia te oe. A whai o le whaamaro longa rea tua o oe mātou te suru whai ai. O wha lava. Le la mātou whamanatu le nei taiao. Mātou malolo ai. Whawhetai lau whaoratanga. Pia na mātou whalongo o whamangaloina, whamamaina ai. O mātou tangata leo ngā mani whare tonu. Whawhetai lau sila I le tangata nei whaia. Whamanuia I lau whanau le nei tai ao le tua. A iei fwoi sesi I lunga le mātou upenga te whailangi. O ro tu lai le nei tai ao whawhafonga mai. Pai atu iei le mana lo wanganga pa ia le tua whawhelo ai. E so se mana onga e ale lau swafa, Yesu. Le swafa le mātou te mawhaia e me oma. E le seilonga te tonu o lo malu. Ai mātou whalonga ma whawhafonga I la upu. Ma maulalo o mātou loto mātou talia ma le nganga whawhtai. A wā o oe le mātou sulu whainga. Mātou te manuia. Whawhtai la upu le tai au whamanuia I lau whanau. O na o lo suafa pele Yesu. Amene, amen. I ia le li, tātou lala mai lalo whawhtai. Hallelujah. Pala wina tātou. Whangaruanga mo le tātou sauninga o le whamantunga whamanmori.
Sauni tatu te lia whatasil ni tai au so ningon from Ntunga. Mana tunatu I fo tatou ia tatou savalinga. Whamanatu mai upu o le tua ni tai au mo tatou. Hallelujah. Mai Paulo, ai oi atu. Ono le lofa, muti vale o le tu. E lei asesi mafuang halanga e tatou te le mawhaia. We cannot forgive our own sins and our own wrongdoings. It's only through His mighty blood, the blood of Jesus, that we are completely forgiven. Ni tai au ia talo whapa ia la reto, sunga ia maulu whaman mole. Ia, sunga ia kiso talo whapa ia le wina ni tai au. Tatu talo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tātou muli tai mea na whataitainga na whaia Iesu o le ala lea. Sauni o ia le paseka ma Iesu e tō whaia ma whamantunga ia te au. Tofi laret. Ini e lava ma tofu ina. Te ona so o le nganga fo leo mo tātou. Tofu sia I tātou o le whatu salontina. Whamalolonga mana mo tātou tangata. Tātou sa fo I alona tōtō pa ia. A tō ai me uma. Whamamaina o tātou tangata. Tātou oli ma fia I le tua. Olona alofa muti vale na tāpena ina. E le ona o se ngaluenga ma se mea tātou whai. O le alofa o le tua. Tātou sauni te lia whamanamole a maua ni tai au. Tā ofisi tātou te lia whatasi. Whamanui tele le tue tō sunga ni tai au. Swafo Isu.
toi pui e ono ia mareto i lua. Sesi o mana e whalua tulo manaonga. Sesi o mana tuana nei tai au. Hallelujah. Moni au por pese ele ana tatu pe pese nei tai au. O oe mau e te taunga whasa te roina. O tū maanga ngā lalangi a ngā sala le tangata whasa tolu. Tū maanga roma nawe tau. Ai wha mail whina ngalo le tua le ai. Tau ami o tono ina oelo wa tali e mana o tau ami o tono ina oelo wa whine. E ui salam tātou sem whale tonu. O lona whina ngalo ia mangalo e, mangalo a. Dala lea o le sauninga le tātou whamanatu ni taia. Vi ia le li ilo na alofa malona hanga le le. A tātou sauni te lia le nei taia o. O ilo ao le whatu solo na tino malona toto. You hold this morning the emblem, symbol of his body and the symbol of his blood. Tātou sauni, let's prepare to receive this morning. A omana talia, mori atu sau whaftai nei taia. Hallelujah. Mana tua le upo nei, le tua nei taia. Whailo sau whaftai, mori sau whaftai le tua. O oe mau o le tangata ua whaama maina ma ta wami o toruina. Ona o lona, lofa, muti muti vale. La tatu talia le swafa o le tua le tama, le tua le alo, le tua le nganga pa ia. Tatu talia. Hallelujah, Jesus. Le maua numa leo lo sila. Ila ufana ulu matutu mai. Mesa e fia ulu ufana mutu wale. Ia matu lia o mesa lia o matu tamata. Hallelujah. Mātou mana tua le nei tai ao le tua whanau la matanga o ongo le nei tausanga. Mata lava i a senga mau lalo se o e senga mau lulunga o ai a rātou tau mawhia. Leo toi whaingo fie le soifuanga ma le sāwaringa. E pia na mātou whalongo le nei tai ao mātou te mawhaia e le mātou au whaatasi ma lawa fie. Whamanuia i lau whanau i le nei tai au. Whamanuia i nei tamā o vea matai tai. Tutoni o mātou ai. Ngā whamanuia i nei tina. Whauwhau tua i nei manuia o mātou ai. Ngā whanau lau taramu. Whamanuia i a lātou tāpenanga ma fuafuanga. Nea umoro mātou tau mawhai e wale ati nā ino mātou ai. Tai nane foi le au nanga i tutonu rau e kālesi. Mātou whaia me uma. I le loto malanganga mau lalo malovi inga ia maolunga. Sa whtai lau wha malo longa i o mātou tangata i le tino mawhau malanganga.
fo i le vi inga ia te oe. Mana tua nisi o lau e ka le sia ma tu te reo mafuta i le nei taia. Amaruia ia i lato le tua. Au manga luenga. Mo fo i sawa noa ia. Mai e tāpa i atu ia te oe ia sāre tu tanga. Talo whawal more whapa ia. Se furuai ma tau langa lau whanau i le nei taia. Fo i le vi inga ia te oe ono lo swafu isu. Amene, amene. Tō lala me lalo haftai i ia le li. Te nātu manau ino mai o tātou. Ni pūnei tai. Uiga
Aviel neva noi. If you fai sit the talo mo tato leadership team il neto sanga. Fa mole mo mo na vala winatu tato ofisa. Sunga ya sangonga le autistusio lato e kale sia. Oi, ei e mo mo sunga ya. Sorry, tanga loa tato su vefe out. Man faltua ya na I fa mole sumai. Yeah. Bachi mai tato, bachi mai. To work in leadership, ele se mea whaingo fia. El mato ofisa le sunga ya sangaunga, awan mole, sumai. Au tustusio lato e kalesia, el sunga tu tupel lato e kalesia, sunga ya David Fasavalu. Pachi mai, pachi mai. Ya, wala watu le. Official maftanga tina o lo wai luma le presidente o maftanga tina ya o le tau tupe me tau whailau tusi tal tonu ngai mao le tungu o su e me tau whailau tusi mai sa vai ia le le so mai le tai ao malu tau ofisa tau tupe me whailau tusi ele tu mama ina fo I le mato maftanga tama ona nafi na fel mato fo tanga tu la mai le mato tai tai fo a mai sau pati mo sunga ya muritalo ia le hallelujah praise the Lord el mato failo tusi o sunga ya kiso se yuli ole te tupe yonga ya mayava. Yava, are you here? Yeah, mola tuli ni siang alwen. Yeah, praise the Lord. All that to youth, yeah, or Anna LYA to like my family morning. Praise the Lord. Yeah, or that to fai la unga ni tao, yeah, Daniel, yeah, mana mea, yeah, Chile. Praise the Lord. Wala wina foi I nisi do ilunga I tato board members ele tu la mai fa mole sumai to ina I tono tato board members sumai ele on tato sports coordinators of Sunga ya PJ tato board ya matfaltua ya Petra, are you here? Yaneli el dato worship team or leaders or directors of Sumaya James, Yama Melinda, Tulai Mai. Or dato social media, Sungaya John, Mafatuaya Tulanga, Mole Tulai Mai. Praise the Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so assistant al leadership team oile. Worship team, tattoo leadership team, also Vincent, having singi, amane. Nanga girlfriend ya wina, tulay mai ni tayo. Ayay appointed leaders or in training tattoo youth team. You know who you are. Tulay mai ni tayo fa one more. Te o ngalo tu ya te au tatu Sunday school fa un mole.
directors of Datu Sunday School, ya Timu Max. Your goodness is running after me. Your goodness is running after Or young couples, or leaders Datu young couples, or David, Mayolanda, Walesi, Sumai. Yaya says Yolo is a leadership role. Hallelujah. Ele umai I ngalulu I tunu Datu Faakerisiano. O le tele o taimi Datu Faakerisiano man Datu ngaluenga Datu tititu fatas tunu ngaluenga le tua. Al Datu leadership team nei. Mala winner faltua ya Leia malolosia ai vala out pe faltua ni tai Georgina fa mon mole sumai ya tonu tatu tere o wai sa o au leo ke kele al vaenga ia o na tina tu lai mai tu ia langa tasia tatu le finangalo le tu amen ia se si tu misia tu le tai Ele fa pe foi la o ita matou il leadership team nga maulungo le matou se stanga le ai e tasia le tau yo tatou uma no ia la nga sa Oile official Sunday school Tele roles ang isya tato ngai tay lua tay tolo roles. Praise the Lord. Ya ay ngau ta inga ya peo tato fontanga masing fai tamu fai ya. You'll see male tato mission no il sunga ya tangalo man fa ya na. Yo tato admin role for le ya timo lunga tato board. Tell our roles. Sometimes you wear 2 or 3 hats. Ila tu ilunga I. Umang sa isa lesi role, ya fai lesi role. Al tamafaya o isi fuite. Ulengi role sa vese pulo o roles nga. Ai fatino ame uman ngalwenga le tu ole nau ta inga. Ya mawa lunga le vi inga le tu. Apa e uli mo tanga yu tafa. Faman mole tatu e kalesia tatu tu lai mai. Let's support these people for this year. Ngalwenga le tua. Tatu tu fatas. Ile maulungal me tu ngal ngia kaya ulang le mogul ku fasip. Al tatu tu la ngalwenga le tua. We stand together in the ministry of God. Amen. Falolo mai lo ao. Na talo. Tamaya ve io mato lima masotanga au famunianga ile nei tai au. Mato tu la io mato au tau mo oe ke riso. Pero mato falongo le tai au fa fetai lo lofa muti vale. Oe mato te le tu la ina o I mato. Mato tu la I mare fa unga mana mai ate oe na e fetalai. O oe fo I lunga le fo launga tato te fui lua fatasi. Ina ye I watu le vi inga le fa manu mal fa ne tanga ya te oe. A mata fo ni tau sanga o mata ye masina no tolu. Tali tonu fo ile tua. Iai fo fa fitau ni mo fa ngata ai mata te le popole ye fa fitau ni. Onga o iai oe le tua tatou te au fatasi. Tatou te maua fatasi ai le manu malo e ala. I lau fau unga malo mana. A o le vi inga e fo yatu I ate oe. I so se mea matou te whaia. Peona e iai tau sanga ua mawai. O lea lava whau unga matou te wara auai. Matou te toi tā pāi le nei teo. Mai o latou tumu wai se o le lofi o latou vai. I o latou a o lea tua lau whau unga le wha tumu mai a te oe. Matou te ngā lue ma whaia I me uma. I le ava male mi ngao I lau o fio.
Pe ona mātou whālongo ai fo i nei tau. O le nau ta inga ia madu malo ina se anganga. Mo oe malo malo. Whao ngā ina o mātou tangata. E vea ma mea whainga nuenga au nai. I tō tono le nei community, tō tono le wekalesia, tō tono le nei atunu ma so se vāenga. E te whina ngalo ai. O le ngaruanga foi. E mātou te whaia whatasi ma lau e kānesia. Mātou te tū whatasi. E ofo ina atu o mātou tangata. Mātou te au auna i ate oe ma le whamoe moe o lo lava whina ngaru. Whātau ma maoni ngase mani mai. Le mafau le tino ma le anganga o le whamarolonga ma i ate oe. Ai mātou te tū ma le fia ma le oli ma le file mu moni ma i ate oe. Mātou te whaatino ina i lo lava whina ngaru. O le mātou te talo lea le atu ai so se vaenga. O le leadership team I te tono ala ue kālesia. Whaia mea umai, lau whau uma mana. Fo iatu le vi inga ia te oe. Le loto maulalo ma le whaanau le tua. Ia whaola ina ma whaamalo sia seanga. Mo oe malo. Whao penga ina lau whanau. O le mātou te talo le nei tai au. Fo iatu le vi inga ia te oe ona lo swafa Isu. And everybody says, Amen and amen. Ia, mai sau pati mo le tua le nei tai au. Whamalo o tau mamanga tatou ainga e kālesia. Vi ia le ri. Mai la fio mai le tua e ngalo lue whatasi me uma. Amen. Mo le leo I la tau e alo lofa I le tua. Glory to God. Au le itu ina atu le sunga ia sa no mo le nei tai au mo tatou forfonanga. Ia.